ese wabaruzi icyemezo gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ku munsi w'ejo gishobora guhindura isura y'intambara imaze imyaka n'imyaniko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri minota mike tugiye kurebera hamwe inkuru ikomeye cyane yaturutse i Washington DC ku munsi w'ejo tariki 2 z'uku kwezi turimo kwa gatandatu 2026. Minisiteri y'Imari ya Amerika yakubise inyundo iremereye ku bayobozi bakuru b'imitwe yitwaje intwaro barimo FDLR ndetse na bamwe mu bayobozi ba M23. Ni bandi bafatiwe ibihano. Ese ubundi ibi bihano bivuze iki ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari? Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udukurikiye kandi subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru acukumbuye. Reka twinjire mu mizi y'inkuru yacu. Nk'uko itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo bivuga, ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga Office of Foreign Asset Control byafatiye ibihano bikomeye abayobozi babiri bakomeye. Ku ruhande rwa FDLR hafatiwe ibihano Gustave Kubwayo, naho ku ruhande rwa M23 hafatirwa ibihano John Imaninzenze. FDLR ndetse na M23 ni imitwe yombi isanzwe iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye UN. Kubera iki rero? Kuko ibihugu by'amahanga biyishinja amateka yo guhungabanya akarere kose. Umunyamabanga w'imari wa Amerika Bwana Scott Bessent yumvikanye avuga amagambo akomeye. Yagize ati Perezida Trump yagaragaje neza ko hari hakenewe igisubizo cyihuse kugira ngo iyi ntambara iteye ubwoba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarare. Yakomeje ashimangira ko urugomo rw'iyi mitwe ruri guteza ikibazo gikomeye cy'imibereho mibi y'abaturage ikabije. Amerika rero yashyizeho umurongo ntarengwa binyuze mu masezerano yiswe Washington Accords for Peace and Prosperity yasinywe mu mpera z'umwaka ushize. Muri aya masezerano Amerika irasaba Leta ya Kinshasa kumesa kamwe igahashya kandi igasenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ku rundi ruhande igasaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Kongo no guhagarika inkunga ruha umutwe wa M23. Reka noneho dufata umwanya twinjire mu mizi y'iyi mitwe, dutangirire kuri FDLR. Hano reka tuvugishe ukuri kuko amateka ntashobora gusibangana. FDLR uyu si umutwe w'inyeshyamba usanzwe. FDLR ni umutwe wubakiye ku ngengabitekerezo yo kurimbura, washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 ariko washibutse mu byari bisigaye mu ngabo z'u Rwanda ex-FARC ndetse n'imitwe y'interahamwe n'abahezanguni bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mbere yuko bahungira mu mashyamba ya Kongo. Kuva uyu mutwe washingwa wakoze ibikorwa by'ubunyamaswa ndengakamere, ntabwo barwara intambara isanzwe. Amateka yabo yuzuyemo ubwicanyi bushingiye ku moko bwakorewe abasivili b'inzirakarengane, bica urubozo, binjiza abana bato mu gisirikare ku ngufu kandi bagakoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Niba ushaka kumenya ubugizi bwa nabi bwa FDLR, reba uburyo babona ubushobozi. Batunzwe no gusahura abaturage badafite kirengera, gushimuta abantu bagasaba ingurane ndetse no kwangiza ibidukikije batema amashyamba muri parike ya Virunga. Gitangaje kandi giteye isoni nk'uko itangazo ribivuga nuko uyu mutwe wakomeje gushaka ubufasha no gukorana na bimwe mu bice by'ingabo za Leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, birengagije amategeko ya Leta ya Kongo abuza ubwo bufatanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabishyize ku mugaragaro ko uyu mutwe ari ikibazo gikomeye cyane cy'iterabwoba. Niyo mpamvu uyu munsi inyundo yaguye kuri Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Silikoff. Uyu mugabo ashinzwe kuyobora umutwe w'ubutasi n'ibikorwa by'iterabwoba bidasanzwe uzwi nka CRAP. Ngira ngo murabizi iyi CRAP n'abakomando ba FDLR. Uyu mugabo yayoboye ibikorwa bya FDLR muri Nyiragongo muri 2022 mbere yuko M23 ibakubita inshuro bakwira imishwaro.
ibihano yafatiwe byakozwe ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye, aho yiswe umuvugizi wa nabi ku rwego mpuzamahanga. Reka noneho tugaruke ku ruhande rwa kabiri rw'iyi nkuru, kuko niho hantu habera impaka nyinshi cyane. Umutwe wa M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyita umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda, ibyo bita Rwanda Backed Armed Group, niko bita ubundi M23. Hari n'igihe akenshi birengagiza kuvuga M23 ahubwo bakavuga Rwanda Backed Armed Group, bishatse kuvuga umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Kugira ngo twumve M23 tugomba kureba ibintu mu bice bibiri. Ku rundi ruhande hari impamvu z'amateka zituma uyu mutwe ubaho. M23 iyo yivugira impamvu yafashe intwaro isobanura ko atari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ari abaturage ba Kongo bafashe intwaro kugira ngo barwanire kubaho kwabo n'uburenganzira bw'abanyekongo bose. By'umwihariko bavuga ko bahagurukiye kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda, bamaze imyaka ibarirwa muri za 40 bicwa, bahezwa, bamburwa ubwenegihugu ndetse bakanahohoterwa n'imitwe nka FDLR twabonye haruguru. Nta nzego z'umutekano za Kongo zibatabara. Kuri bo urugamba rwabo n'urwo kubohora abaturage n'ukwirengera, ibyo bita self defense. Nyamara nubwo ari iyo mpamvu itangazwa na M23, reka turebe icyo inyandiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye zivuga, kuko aribyo byatumye bafatirwa ibihano uyu munsi. Ngira ngo murabizi ko n'ingabo z'u Rwanda zafatiwe ibihano mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'abayobozi bakuru b'u Rwanda. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, M23 ifatwa nk'umutwe w'inyeshyamba uteza umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Uyu mutwe wigaruriye ibice byinshi birimo Rubaya muri 2024, agace gakungahaye kuri Colta cyane. Ngira ngo murabizi ko 15% bya Colta isi yose ikenera iva muri Rubaya. Amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane rero akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga niyacukurwa muri iki kirombe cya Rubaya. Kuva rero basinye amasezerano y'amahoro muri Qatar mu Gushyingo 2025, M23 yakomeje kwagura ibirindiro byayo, inafata imijyi mikuru itandukanye, nubwo Goma na Bukavu yayifashe mbere yuko basinye amasezerano yo muri Qatar muri 2025. Mu ntangiriro zayo nababwira ko nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, M23 yafashe umujyi wa Uvira, byatumye haba ibibazo bikomeye cyane. Amerika rero ivuga ko ibi bitero byabo byahitanye abasivili benshi kandi bigateza ubuhunzi bukabije. Bityo rero ibihano by'uyu munsi byafatiwe John Imani Nzenze bikaba bikomeye cyane. Uyu rero ni muntu ki? Nzenze n'umukuru w'urwego rw'ubutasi muri M23, afatwa nk'umwe mu bantu ba hafi cyane ba Sultani Makenga, umuyobozi mukuru wa gisirikare wa M23. Nzenze yashyizwe ku rutonde rwafatiwe ibihano na Office, kuko inzego z'ubutasi za Amerika zifata M23 nk'umutwe ugira uruhare mu guhungabanya amahoro muri Kongo, nubwo bavuga ko bari kwirengera. Reka dusobanura neza iki bihano noneho bivuze. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igufatiye ibihano bya Treasury Sanctions ntibikina. Imeze bite rero? Icyambere, imitungo yose cyangwa inyungu za Gustave Kubwayo wa FDLR na John Imani Nzenze wa M23 biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafatiriwe. Icya kabiri, umunyamerika uwo ari we wese cyangwa ikigo icyo ari cyo cyose gikorera ku butaka bwa Amerika kibujijwe kwakira cyangwa guha abagaba amafaranga cyangwa serivisi. Uwiciye amategeko ashobora gufungwa cyangwa agacibwa amande ahanitse. Ikindi kintu gikomeye ni gahunda yiswe Fine Sends Whistleblower Incentive Program. Iyi ni gahunda ihemba abantu batanga amakuru. Uramutse uzi ukuntu abantu baba bari gukwepa ibihano, ugaha amakuru inzego za Amerika bikavamo kubafata, ushobora guhembwa akayabo k'amadolari arenga miliyoni 1. Kuko mukumve neza, banashyiriweho noneho akayabo k'amafaranga kuwatunga agatoki aho baherereye.
ariko mwibuke ko nk'uko itangazo ribivuga intego nyamukuru y'ibihano si uguhana gusa, ahubwo ni uguhata igitutu abayobozi n'imitwe yabo kugira ngo bahindure imyitwarire, inzira y'amahoro ishoboke. Dusoza rero iyi nkuru, biragaragara neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwerekana ko zishaka ko impande zose ziri mu ntambara zireka ibikorwa by'imbaraga. Kuba bafatiye ibihano FDLR, umutwe ushinjwa amateka ya jenoside n'iterabwoba, ndetse bagafatira ibihano M23, umutwe uvuga ko urwanira kurengera abatutsi ariko ugashinjwa na Amerika guhungabanya umutekano w'igihugu, ibi ni ibimenyetso ko inzira yo gukemura ikibazo cya Kongo igoye kandi isaba ubushake bwa politike ku mpande zose. Ikindi kintu gikomeye hano, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abayobozi ba FDLR na M23 barimo Gustave ndetse na John Imaninzenze, igihari nuko ibi byose babikoze kubera u Rwanda rumaze igihe rwose igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko bafatira ibihano uruhande rumwe, kandi uruhande rwa leta narwo rukomeje kugenda rwica ibiri mu masezerano ya Washington Accords. Abantu bakomeje kwibaza kubera iki abayobozi ba FRDC, abayobozi ba leta ya Kongo bo badafatirwa ibihano, kandi leta ya Kongo igisirikare cyabo aricyo gikomeje kwica amasezerano, kigaye ibitero muri Minembwe ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Igisirikare cya Kongo kiba gikomeje kujyana amasezerano n'imitwe y'abacancuro, ibintu bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ese koko Washington izerura ifatira ibihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa izakomeza kubogamira ku ruhande rumwe no gukora ibi byanyarureshwa nko gufatira ibihano uyu muyobozi umwe wa FDLR? Kandi mu by'ukuri usanga abayobozi nta kintu na kimwe bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta mitungo bafiteyo, ahubwo ari ukwandika ku mpapuro gusa. Duha ibitekerezo byawe hasi muri comment section dombiro ko ubibona, uko ubyumva, uduha igitekerezo, ntiwibagire gukanda like. Ndabakunda cyane.